uphakela laba bantu Nkosi abaphakathi komuzi wakho. Khona abantu Nkosi abalapha Shembe abangaboni la beyakhona abadonswa ngezandla Nkosi abangaboni. Abanye Nkosi balapha Nkosi bagqutshwa ngama-wheelchair. Abanye Nkosi bathwele ngey'ngubo ngamachopho Nkosi etshani. Kodwa ngiyacela Nkosi emakhosi ukuthi ukungena kwabo phakathi kwalo mzi Nkosi oyingcwele sebekubonile Nkosi noma bebone Nkosi isigqoko sakho Shembe. Ngifisa Nkosi imithwalo Nkosi ethwele labafelokazi Nkosi ney'ntandane ney'nkedama Nkosi. Ukuthi Shembe uma usulula izandla zakho Shembe usuvala umsebenzi wakho Nkosi. Baphume lapha Nkosi bonke Shembe engasekho Nkosi onyembezi singasulwa umuntu. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ngiyazula izulu. Ngiguqe Nkosi phezu kwesiziba Nkosi yamakhosi esibili umlilo ngaphansi umuntu nje ofanele ofana nami Nkosi akafanele ukuguqa lapha. Kodwa ngiyayicelela Nkosi ukuthi Nkosi ukukhumbule Nkosi abazali bami. Kakhulu Nkosi nendoda eyayo umngane wami Nkosi kakhulu ingithanda le ndoda ngiyanxusa Nkosi umkhulu wami. Uba Nkosi umsondeze Nkosi abeseduze Nkosi kwakho. Ngoba le ndoda Nkosi ngemihla yayo Nkosi yokugcina sihamba emhlabeni iyangibiza. Yayinazo nje izingane zayo ziningi. Kodwa yayisingibiza njengomzukulu. Ngiyakhuleka ezulwini Nkosi nenkulu ngiyazula izulu. Amen. Ngibingelele nebandla lonke lingcwele lonyazi ngikhuleka emakhosini. Amen. Ithi ke le ndoda kimi mntanami. Ngiyafisa ukubuka isikhathi ukuthi isikhathi sini manje. Ngase ngiphendula ngibuka isikhathi ngithi mkhulu sekuthwalufa. Uthi mntanami buka lapha uyayibona inkosi iza lapha isikhathi sami sesiphelile. Njengoba Nkosi nginameza umkhulu wami Nkosi wangeluleka kakhulu wangiyala wathi mntanami sengiyahamba emhlabeni ayikho into engikushiya nakushiya noShembe. Ayibonge Nkosi. Yathi lensizwa isandla mzukulu ngoxhawule ngase ngixhawula athi mntanami ungiphathe kahle Nkosi kusise. Wathi sihlangu negugu kuwe boShembe ebuhlungwini nasekuphileni. Namhla indoda engizala seyihamba emhlabeni Nkosi amagama yawasho ilapha esibedlela. King Edward. Ngafika lapha yangibiza athi mntanami buka lapho odongweni uyayibona inkosi unyazwe izulu na ngabuka ngiboni lutho. Wathi konje nginanisenami ehlala lapha emhlabeni wathi nayi inkosi singilandile. Yathi mntanami sondela uxhawule umphathe kahle inkosi kusise. Ithi kodwa le ndoda mntanami ngushiya nakho kunye. Ngiyacela ukuthi ubambelele enkosini unyazwe izulu duma noma nini ayibonge Nkosi. Ngiyanifisela nani bantwana babantu njengoba simenywe uNkulunkulu nje esimeme sonke lapho ukuthi Nkosi udala esinalo nephuma Nkosi esinalo. Siyacela Shembe usigeze Nkosi ngoba sifuna ukufana Nkosi nesambane. Isambane isilwane esikhuthele kakhulu sisebenza ubusuku nemini. Siye simbe umgodi bemkhulu wenele. Siyikala ukuthi ngizohlala kahle kodwa mase bakhona into esukayo sushiye lo mgodi size sifa nje sihamba simba. Angifisi ke Nkosi nami ngikufiseli nani ukuthi Nkosi simbe imgodi Nkosi singafeli kuyo. Sifuna ukufela onyazi bezulu ayibonge Nkosi. Nkosi yamakhosi ngifisa ubangqongqoza Jehova engcwele. Angazi ukhona noma bengangisiza. Angifundela incwadi yabaseFesu 6:10 yayithatha afike ku14. Uthi uJesu ngelinye ilanga eselungisa isidlo sebesondela abafundi bakhe bezodla isidlo. Bathi uNkosi ukhohlwe into eyodwa wawukhipha amanzi sigeze izandla. Uthi uJesu mawube benazo ngaba nigeze izandla ngabe umuntu nomuntu uyayihlupha ngokugeza inhliziyo yakhe uzafanele lesi sidlo. Ngiyayicela inkosi kuwe ngoba intombi nenkosazi abayilinda belinda ukukhola abantwana benkosi. Bakanana umthetho waleli bandla kwaze kwafika lapho uNkulunkulu ebabusisa ngabantwana. Mase betholela abantwana kwase ngoyindaba yakuphuthuma ukuthi uthola abantwana besibusa isintombi nansi wehlazi. Ikhona abantwana benkosi. Base befika omama lasegeza lezi ngane kodwa manje zazi ngefani.
enye yayinomoya emzimbeni, enye yayiwumuntu nofana nawe. Kodwa kwathi kusekuhle besabuka lezi ngane kwasengena abantu abahle basezulwini basebengena lezi ingilosi zathi makoti sizokubongela ukuthi uphiwa abantu abasha basezulwini, kodwa sizokutshela ukuthi uyayibona le ngane le ngenabo iyathandwa le ngane ezulwini, kodwa uyayibona le kuthiwe sikutshela ukuthi ayithandwe ezulwini. Sizocela Nkosi yamakhosi njengoba silapha Nkosi namathikithi ethu shembe sithande. Ayibonge Nkosi. Iyafisa ubangiqonqoze Nkosi yamakhosi. Bengifisa amavesi amabili Nkosi esihlabeni sesihlanu. Noma ngithathe elilodwa nje Nkosi yamakhosi ngisabe isikhathi sasezulwini. Ongitholela incwadi angifundele bantwana benkosi. Abasefesu 6 verse 10 kuya 14. Njalo bazalwane bami, qinisani enkosini nasemandleni amakhulu ayo. Verse 11. Hlomani izikhali zonke zikaThixo ukuba nibe namandla okumelana nobuqili bukaSathane. Verse 12. Asibambene nenyama negazi, sibambene nembuso namandla
namandla ngisho amakhosi ezwe abusayo umnyameni lobu nomoya ababi phezulu. Verse 13. Ngakho hlomani izikhali zonke zikaThixo nize nibe namandla okuma osukwini olubi nithi senikwahlulile konke nime. Verse 14. Yimani ngakho izinkalo zenu ziboshiwe ngeqiniso nihlomile esifubeni isigcino sokulunga. Amen. Osibusise baba. Nkosi yamakhosi, iyabonga baba wasezulwini, ibonga baba uthando lwasezulwini. Ngifisa Manazaretha ukuba ngibabaze sisuka Manazaretha kuJulayi ongakazi ubone emhlabeni. Angaze ngubone umhlangano ongaka abantwana benkosi kaJulayi. Bakhonza abahle benkosi uNkulunkulu oshembe. Baselulekile kakhulu singamanazaretha abantwana benkosi ngokuthi bayeza abantu. Ayisekho futhi into yobayinhle emhlabeni ngaphandle koNazaretha. Kodwa ngiyayibona indaba yokuthi abantu benkosi ebedala uNkulunkulu baseluleke ngale ndaba. Ukuthi uNkulunkulu esho bayeza akakadwala sazogcwala abantu benkosi ngibonile ngoJulayi unebhadi mangabonanga wena. Kodwa abantu benkosi sitembe sawo uNkulunkulu sokuthi njengoba abantu beza thina sesingaphakathi. Engathi uNkulunkulu angasisiza abantu benkosi asipha amehlo asiphe izandla zokuyiphatha lento. Futhi sikulwele abantu benkosi uba sibe munye sikwazi ukumuka zonke lezi ngidi ephambi kwemazweni omhlaba ziza uNkulunkulu bantwana benkosi. Ngoba noma ngabe ungahamba ephi ungahamba uyofika kuphi la uthanda khona uthi uma ufika fekhunda bakashele. Nikhona bantwana benkosi. Lapha ngakithi osemakhosi ezweni lakithi kaSwayimani Mshwathi. Kunabantu abangamfuni kakhulu uShembe. Mangihamba manje sengiye ngifisa ukuthi angazi ngayithatha phi insizwa esike sahlala naze hostel. Ke seshumela ngapha abeyisa abantu Manazaretha. Omunye nje kade ngiyongcwaba kushonisa kwazi ngiyamfica lo ukholo lomhlophe babona ke bafaka othaye enkundleni zakhona. Angiqondi ukukhuluma ngalento. Ngilethe ngangena nje kwathiwa nanga umfundisi wakaShembe ngambona eshintsha wayivula incwadi eziyinqaba. Base ngivele ngisukuma ngimbuka nje phela sengifikile ngumfundisi nje weswe. Kwasukuma bathi abantu hlala phansi manje sekufika umfundisi walapha. Hayi lo mama kade sontisa wathi athula. Kase ngisukuma wathi ngikhuluma ngoNkulunkulu omuhle unyazi bezwe konkosi. Ngikhuluma ngongqoma Nazaretha. Ngikhuluma ngoNkulunkulu ogcobe mina bangcwele. Uyabona ngenjani? Namhlanje na Ithi lenkosikazi mfundisi ngeke ngizwe ngawe.
nganyonyoka kufika uShembe lapha ehlombe kanti uShembe umhleka ngaka hayi bekade ningasitsheli kahle asale simbona umuntu omhleka ngaka ithi manje kodwa sesesaba sesibadala manje lapha kunomthetho sofike sibona ukuthi sigugile nyasishadile ithi lenkosi mfundisi ngapela lonkulunkulu mangiqinisa ukuthi uNkulunkulu nenkinga lapha ekhaya yindaba unganezala wami kushona umyeni wakhe unenyanga ezu7 ehambile lo baba kodwa uyabuya zonala naye useshelo mama konke lapha ngaphambili uyabucuma athi uthelwe ngamafutha uShembe wese nginika umsebenzi awuyaqhosha ngoNyazi Nazareth Niyeza Nazareth wazela uShembe nginika umsebenzi nasosikhathi ngathi khululeka mawami ngisebenza night shift game amjahela utho ngathi yabona manje angingwalele bona msuzuwe lapha emathuneni wena ngifuna babone laba bebandla bashiye khona la uthathi insizwe imbusa ngela phakathi sanikela phakathi kulo muzi abantu ngokuze bandlele uShembe uNkulunkulu uyaphila manazareth awukosi sibekezele noma sinezona ngosi izona zabazali bethu Nkosi udaka nje Nkosi lizimoda Nkosi ayikho into esiyazi ngaphandle kwakho nikhona manazareth uma ngifika lapha ngifika abantu Nkosi ngubese sengigaqela lapha ehlombe ngidlisa udanga lapha wathi umfundisi ubonakala ngesudu hawu uthefika wesephela mama vusa ikhanda wathi awusekufika umfundisi ngibona ngesudu awaswenke manazareth singamdumaza uNkulunkulu wethu uma ngifika lapha ngifike yama lapha ngasekhanda lo mama wasefunda mama ngibuza ukuthi ubani igama lakho wena wesezisho lo mama ngithi mina ngixoxele njengoba lo mama ke sekhuluma ukhuluma namhlanje ngibikela uShembe ukuthi uthini ngase ngiguqa ngedele lodwa ngase ngima lapha ngiphethe uvaseli nabangcwele engangawubusele nasi isilwane epulpit eManazareth uManazareth ithi le Nkosi yazi umyeni wami ehambile uyabuya maye ubuya lapha fika beyindoda kimi zonke insuku sengifisa ngisho uyibulala uthi ke manje ngicakile ngazi ngizophuma ngithi mina kodwa manje uthi mina endleleni yakhe yini ayibonayo uthi usehamba ufika lapha fika umfula omkhulu lo mfula usaba mnyama unodaka abantu bavele ngokhakhayi kuwo uthi lapha kuba indoda ngaphesheya ifaka ingubo emhlophe nesigqoko esimnyama ithi le ndoda mntanami ngiyathanda ukuwela lapha uthena ngiyathanda ithi ke mntanami vula ezandleni ukuba amathalente abhale ezandleni kuwe akekho umuntu owela la ngenawo amathalente hayi indaba zokuhlebana nokuxovana ithi ke manje amathalente bangiphakamisa wekho batho babakho mntanami uzowela kanjani ngoba wena nasemhlabeni uhlulekile uba usivusele umzawuganiwe useyabala noma bathi nginabantu osibani banengibazele kuthiwa cha kufuna unkosikazi uphi unkosikazi kuwe uthi uza lapha nje nginenkinga manje ngoba ngalena akanaligama ngasiyona indoda ngalezulwini nikhona eManazareth ngathi izingane zakhona abantu abamhlanganiseleni 126 rand ngiyombika loba bangekaphindeze ngathi kodwa abantu abanqumana udwende manje ushada nimcubule manje nimbuyisele kini uma wenu nikhona eManazareth lelo twende ngiyolishadisa nje abantu leBonkosi ingane zifike ekuseni ekhaya uNyazi lezulu ngiyabonga Nkosi uthe babekhipha isibusiso labangcwele wathi esizama ukufuya iphinda ngithe ngifika ngiyafika izimvu nezikabhe ekhazi zele zonke ayibonge Nkosi uNyazi lezulu uNkulunkulu Nkosi uvele ezulwini bantwana beNkosi ekuseni mangithi nginaba babefika laba bantu madondo kanti wena ngixosha manje umuntu ongasekho lo muntu ukufika wathanda ngagcoba umama futhi nje akaphindanga lo muntu wabuye ibonge Nkosi ikhona eManazareth ngimtshela ngathi ke mawa shiya phansi ikhethe ezibhiki uhambe ethempeli nale sambe lephethe umshumali uzuma lapha kaSayimana ibonge Nkosi yini esifuna eManazareth lo uNkulunkulu uphelele abantu abeNkosi kodwa iyo into esihlupha abantu abeNkosi angifuni ukukhuluma ngalento kade ngifunda incwadi la kwalo mafika indoda labantu abeNkosi lelo hamba lemoto enhle uMercedes uma lelo tayeshiya lapha yana sebethi abantu awu ngangisengivangela usondele la lo muntu unenkinga ngase ngisondele ikhonzo ezinhle zeNkosi uma ngifika lapha ya uvela ukuthi yethapha iphunga elinokayo
into umuntu onuka kangaka wenze njani ngabe useyingcolisile manje ngiyambuka umuntu wabantu benkosi la ethangeni unembobo eveze ithambo eliphuma impethu eziqithikayo angikhulumi ngeimpethu kuthiwa mhlambe zigcina ukubona ngasiphi isikhathi yabhlungu inhliziyo yami athi nabathatha ingubo yokulala bathatha ingubo yokulala basebembathisa yona sezana abantu benkosi siyamfika labantu benkosi uphungelishe inkosi ehamba phakathi kolayini khona kuManazaretha maye sifika le ndoda iphelezele lapha sengidoda maye sifika ubaba uzobika lokuthi sizokhulume naye Manazaretha ushembe uNkulunkulu ayibonge inkosi lapho zabahle enkosini le ndoda yathi maye sifika sebaba yakhuluma iqhaphuluma ithi yakhuluma le ndoda ivela ikhaya ithi nakhuluma avele idlula ubaba ayidlulanga baba singathi ngaphinda babele wena athi iqhaphuluma imaye sithi le ndoda baba ngiyagula sengihambe wonke umhlaba baba ngisindi ubaba akabuzanga ukuthi uphethwe yini yathi inkosi uthi ngoNkosazana mntanami leli icala elikudlayo udliwa icala labazali bakho nikhona kuManazaretha ngiyangihlupheka Manazaretha niyabona iBhayibheli aliluthi into enkulu lesisihlabele samanje siphethe konke ubungcwele Manazaretha kunengoma ka-181 lapha ngcwele inevesi elibucayi kabi ithi sithwele thina sothini ithi inkosi mntana mwasho napho baba wakho bantu benkosi ushembe uphelele bangcwele ithi le ndoda khaya baba washona baba wena into zonke ukuthi uthi washona baba kunambekaphi baba wethu wabhala iwili ukuthi mhla ufuna ukuthi ashise umuntu lotha wakhe lophoso lapho olwandle ngoba wena yonke into nje ikhona abantwana benkosi ithi inkosi mntanami uwasho uphezele nangivangeli vangeli luleka lomuntu ngoba lo muntu lezi impethu obona ikhipha zimudla zingena nje zifuna isidumo sayise ngoba umuntu udalenza manje umuntu wafika ukufa fanele impethu nentutha lezomuntu eshaya isitebu kusadlulele phambili ezulwini Manazaretha indaba esixoxa sithi nje asi namkhulu samsiza lo mntwana abantu benkosi lesisana nenyonibone akuManazaretha isha umgidi ikhonza unyazi namhlanje iyaphila qinqo ayibonge inkosi wenze ikhatha kulele noma bakazangaze lapha kushebe abantwana benkosi akunyazi lezulu ngiyabonga baba kade ngifike nabasebenzi izolo lapha baba abantu abasiwona uManazaretha ngishabe ifundisi beyinkonzo obhona ke lapha ngiyabatshela abafethu ukuthi kudipheze induna ezonyazi engena lapha ngiyakutshela ngisho yami inform lapha kaloliwe sabaza bayibhala ngenkani ukuthi ngamfundisa madoda ayibonge inkosi ngifike nabasebenzi abantu ushembele bakhona into angenzela yona unyazi wezulu awunkosi noma nginezona inkosi ngithande ngifika ngezinto abantu benkosi ziyangena inkonzo wavuka nathi abantwana benkosi ngeke ngayikhuluma le ndaba abancane kodwa ngiyamvezela abantu ukuthi umuntu nomuntu mayihamba kule igceke abantu benkosi ngathi ungabukisisa ngamehlo ngoba kusezulwini lapha Manazaretha mayishi inkonzo abantu benkosi bavuka nathi aphethebeleni sokhanyisa ithema iphela inkonzo beqeda ukubusisa befundisa kwabonakala insizwa lesumi iguma labantu benkosi seyiguma
njengoba abantu sizoyiduba yayingena phakathi emakhosikazi awungadumala namkasumashumeli bagijima bayijaha lensizwa bayibamba kanti madodana abantu abagula abantu abahlanyayo lapha emsebenzini nje siyahlola unyaka nonyaka ukuthi ingqondo yakhe iyasebenza yini ibuye le ndoda le phansi ikwenze njani yakhe ithi lensizwa kanti ukuphi la ngithi mina kusebuhleni la uthi haya nisho kahle yabona abangihlezi akusondwa nengibona phana ngibona ingodo siyame ngayilobole kwase semasine nayo yahamba yangishaya nengane idatha yiko ngangiyikho namhla ingcwatshwa ngiyibona kodwa nansi amakhosikazi phakathi lapha kanti kukuphi la Nazaretha likhona Nazaretha lapho abantu benkosi kuphezulwini laphi kuba shembe Nazaretha uyabona ke angazi ke ngithi mangasavusa ushaka Nazaretha ke kuvuswe nje ilende bonke abantu abakhupha ngamkho ungaba ke umuntu ongesiloni Nazaretha Nazaretha likhona bangcwele ngabe abantu bakhonde nje ngothula umthondo bathe thwi Nazaretha ngilalelani ayisekho into ekhona emhlabeni ngaphandle kaShembe musani manje ukuphoqana kuma social media musani ukuvezelana amahlazeni ngoba into enkulu ekhona emhlabeni onyazi lwezulu ayibonge Nkosi likhona Nazaretha bantwana ngazi lethu singayikhuluma sithini kodwa ngifisa abantu abasibambeleni ivesi bangcwele uthe uNkulunkulu Nazaretha esuka lapha ehamba isivakashela abantu abangosezweni la eThaswa imana ngangibuka imanga Nazaretha hey mina ngiyazi lento kukhona inyanga ngapha ngakithi ke khuluma ngenyanga abantu benkosi khona oShasbam lapha ezweni lakithi ayikho ngekho kodwa ngabuka isango yabona imoto isuka lapha nesigudla umkhambathi ibheke baswa imana Nazaretha zihamba imoto zakhamna ngapha kule game kodwa imoto zasuka zonke ngapha sigudla abantu mangithi ngizobuka mase idrika seyiqhamuka phezulu lapha ayikho inhlobo yenyanga nesango besasingekho wonke umuntu uthi ufuna ukubona unyazi lwezulu yini wena ufuna ukuyibona ngaphandle manje Nazaretha ihlabeleni kahle leli verse angifuni bangathi lithi leli verse asinayo umkhululi ongasikhulula ngaphandle konyazi lwezulu into esele abantu benkosi yonke emhlabeni ukuthi uNkulunkulu asipha amehlo nezandla zokuyiphatha lento likhona Nazaretha hey Nazaretha angazi ukuthi sizothini kodwa ke ngiyacabanga ngokukholwa kwala ekhaya abantu benkosi akumfuni umuntu mhlawumbe osenoyise noma osenomyeni nothanda kakhulu umlaka mhlawumbe nomuntu onemali eningi ngathi akafunakala lisonto nomuntu lonakho konke la ekhaya ngathi kufunakala umuntu ohlala ehluphekile njalo enosizi mhlawumbe inhliziyo yakhe izokwazi ukuphenduka niyabona bomama uShembe wakhe ambeke phezu kwamalahla avuthayo uShembe angakuphinga angiza ingane zithe zonke uthi ubeka imbuzi uyibona iphele uzuthi ukhola kukho kanti uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi uzokwazi ukuhlala entendeni onyazi lwezulu nolusizo nalokuhlupheka nabo akubona ibona uyakona ukuthi inhliziyo yakhe isondele onyazi lwezulu ayibongosi likhona Nazaretha nomuntu ubona ingodosi yakhe lapha ebuhlengayelele kubona inkonzo wavuka nathi ubona ingodosi yakhe ayingcwaba kodwa into engiyithanda mayiselaphi yamtshela ithi mina nami ngisalindele ngicela ungiphelelise awunyazi lezulu yini ngangimile Nkosi esicaweni umshado wawuvusa le tempeli Nkosi uvusa umuntu ofile enyazi lezulu hey Nazaretha kuke wakhuluma umvangeli ekuseni la uyabona indoda enkulu wami yena namakhosikazi mathathu enye nansi nje mangiba ngibona umkhokhelo neyifaqa lapha likhona Nazaretha uthi mntana ngisize angifise endabeni yami kube khona abantu abofa amadondo babe ngamabheku ngifuna ukuhlala phansi Nazaretha ngithi namkhulu uthini makhulu manje uthi mntana ngiyacela ithi ngale ezulwini kunabantu sebebedla iminyaka ngaphezulu kwa-200,000 abayiboni indlela ehambayo ithi mntana ngiyasiza noma ungafika usiza ungafika ukuhlupheka
noma ungagula uzothwala ngeyitshale kodwa kothi mhlanga yakosa ukukhuluma lento maNazaretha ingabathi mhlanga uthushe ngushintshe ibhanti maNazaretha ithona ngingane zikubambe zokuncikise ngesihlahla yakosa ukukhuluma lento maNazaretha ithi bathi yadinto ufuna uyibone ngamehlo ukuthi mawusuphuma umzimba kaShembe ubani wena umzimba ngobusheba kaholo umuntu maNazaretha nikhona nibancane ngenzela thina abafowethu thina sibancane ukuthi singadukisana akekho uShembe ohamba utshele kwaka-Absa abantwana benkosi akekho noShembe ohamba utshele kwaka-Boxer vele mawungalithanda unyazi bani ngeke ulithande nakusasa awusekho amen endlini ngiyawucela amen maNazaretha maNazaretha uma ungalithanda unyazi namhlanje ngeke ulithande nakusasa ngiyakutshela mina ithi kodwa ngiyacela ithi mawusubone lokho ubone lokho umzimba kaShembe othatha intshela ngazithatha zibuyiseka usubone iShembe akekho uShembe ofika nephepha maNazaretha kade sigijima sigwele inkantolo lapha yakhe sehla senyuka abanye besicela bethi hawu uyabona welahla inkantolo akekho namhlanje ibona labo ibona futhi esebenza bafuna lo Shembe kade bethi futhi akekho futhi kodwa ngamaxoku ngokuthanda imali Nkosi yamakhosi siyacela Nkosi yamakhosi iyafisa Nkosi ukulingisa leya ndoda uthi umkhulu wami ngixoxela le ndaba Nkosi yamakhosi ngithatha ithuba elide ithi wakhuluma ubaba mkhulu ekhuluma ngamaNazaretha ukuthi khona indoda eyihluphekile ithi mntanami sengihamba emhlabeni kade inkosi yesizwe ithi angazi mangabe emhlabeni mntanami uyosala lapha ekhaya kodwa ngiyacela mntanami ungisize ongathi uNkulunkulu angephi umfazi okholwayo Unkosikazi onjani? Khona abantu abayimendweni ngoba bebona imoto. Khona abantu abayimendweni umuntu ebona isikhiye SSS no power lawa Transnet. Nikhona emadolo benkosi. Uthi kumkhulu abekhuluma le ndaba uthi ke yabi sihamba lenkosi emhlabeni siyalele induthi msizeni akahlale ehlane kodwa khona unkosikazi kodwa mphuthume ngifundele umakoti. Induna naseyibona ithanda ukuba khona emzini egameni naseyinduneni nakuphi nakuphi kodwa nasinduna ngenkosi aphambi ukuthi uhlale ehlane siyafisa ukutshengisa yonke imncele yezwe yakuthi indawo yakhe yamgcine kuphi nampela basebegibela amangasho basekhanya kuba imncele yendawo mabe hamba babendleleni sebebona umuzi okhathele njole ngalapha entabeni uyayisima inkosi athi kodwa ngizoshutheka ngawe wenze njani ake sihambe sikhona basebehamba lekhona bathe mabefika lapha nabafika uyikhehla nesalukwazana kunenganyana entombazana encane lapha yayisibuka inkosi lengane yayisithanda awuzathi induna cha ndabe zithi akwazi ukuthatha emzini oshupheka kangaka bantu banosizi labantu abafanele ukuthi bangaya lo muntu angagana wena sithi inkosi angithi inkosi nathi ayiphikiswa bathi indaba ezithi bathi ke lo muntu ngiyamthanda iyaphuthuma abantu benkosi nempela abantu abakusaphindele umothema ufuna sekuzusaba kho ngeza baze intombi lentombi hamba usinashada lentombi abantu benkosi uma isisini le ntombi kodwa ikhali induna ukuthi awubaba ungathatha umuntu ohlupha umsale ekhaya uzosa uhlupheka lapha ekhaya wahlala umakoti kakuhle abantu benkosi waqala wayibona emuhle umakoti wesezibula ngensizwa uma ezibula ngensizwa awezi makoti ejabule phethe ingane futhi awumeni wami uNkulunkulu usibusisile usho njalo makoti mekani ekhaya usibuse ngane semvezelo umntwana yayisithatha inkosi lengane yayisishintshe ebusweni inkosi yayisinyanya yayisimshela lapha siyange emuva endlini yayo yayisibe namkhonto uvuza igazi yathi wena nkosikazi umubi kangaka uzale ingane ezimbi waqana kanjani ebukhosini wena uyathula inkosikazi ayazi yakhala yaphindela endlini yayide udumela isayibona ingane yakuthi ingane yayifika yaqhubeka inkosikazi kunjalo yahlala emendweni wayo abantwana benkosi yaphinda futhi yayintela inkosikazi bekezele uyabona kwakuthuma khodi nje akayifaka icathule emzini ngoba wakufuna wezwa amatshe neziphingi zasegceke into zinjani nikhona maNazaretha bakhoze inkosi wayesephi umntwana wentombazane wenza umakoti ejabule hayi uma samtholela umshaba uzojabula umyeni wami inkosi
inkosikazi eshuphekela ukujabulisa umyeni wayo. Ehlamuya oyingcwele noma ngabe sakuthiwani ikhangona kubulalani mina nale nkosikazi eyisikhiphi ingane yayo wayesephindwe undaba ezitha wenza okufanayo wambuka wayesehlina wanyanya wathi wena nkosikazi kwaba yisho babeqinisile abantu ukuthi ngaqala emzini ongafanele uzale ingane esibi kangaka wayeseyithatha ingane wesehamba nawo kuya nomkhonto usuvuza igazi kodwa ngenxa yokuthi nkosikazi kwakuyintombi yesefungwa abantwana benkosi okhalelwayo yayithatha uyibhande kafuthi libambile insini lapha ngoba yazi ukuthi yafunga abantwana benkosi yashela ngoma ethi bathabathe isiphambano namhlanje abahlukanisayo ukuthi sesithi isikhathi wangithengele iringi eshibhile akangiyisi kaMcDonald akangenzeli ukuthi yahlala lentombi yahamba endlini ayabamba inkosi esibiza induna athi hayi zinduna kwenzeka ibhadi ngalabona intombi ehlupheka lo muntu ngizalele ingane esingasini ezimbi phinde ezweni lakini yathi thatha zonke lezi uyamthela uyishela bazothatha amasako akagogodula ukubele ezweni lahlutsheka khona ayazi yasho ukuthi lentokazi nikhona nibantwana benkosi yahlabela yathi niwesambi bangesabi kubeletha uJehova yaphuma lentombi yahamba lenkosi yabela amazana kuyafika yahlala ayazi yabuka yazi yaqala zange evusa isikotha namjondolo yafika yahlala noma yinkosikazi ifungile phambi komyeni wayo nikhona nibantwana benkosi bantwana benkosi kwahlala iminyaka ungayihlala iminyaka lentokazi ihleza phansi ngesikhathi wasekubona lafika incwadi qhamuka kwenkosi kwasekuthiwa Masaka uzomenywa uyakudinga inkosi ukuthi ufike lapha ngoba iyalungisele kukhona umlobokazi ozayo hambe uyoklina izindlu wenza konke uvubele notshwala wenza konke ulungiselela umnakwenu leli bandla abantu benkosi akulona ibandla lokunethezela leli ufuna uhambise kwenkosikazi yaliwayo la ntwana benkosi nikhona nibancane kodwa ngikubonile nyezizo ufike ngiphethe amafutha akho ngimphezulu kompostoli bantwana benkosi indoda yahamba safika sayinikezela ngo-126 rand iy'ngane ziyalungisa manje kusinugwede bantwana benkosi lalo sinani bele bejika lapha bejika insika bengazi benzani abesukumeni ngesibili lishembe bantwana benkosi lokhu kuhlala nithi nilungile akunamsebenzi ngalutho nilungele ukwenzani njengoba abantu bethunya zokumhlaba yini nilungele nilungele ukwenzani ngoba ithi incwadi ukukholwa ngamsebenzi ukufika kufana ney'khwepha ezibonile uyazi inkolo abantu benkosi besiyithanda ngohlobo lesimanga mina ngiyakhumbula kuke kwakhona u-anti uMaqhilizo bela ngaphakathi kwakunoqalo olukhulu lalala mina ngaphuma ensimbini sengino-18 years ngoba ngangithanda niyazi inenza ngaphuma ensimbini kwakukhona amabhala la kulayisha ama-orange la kuphikwa iy'ngane ngibothi ngeke ngisalithola le-orange ngihlale khona la kusekhona umshumayeli omdala ungongoma la noMaqhilizo uMamakhehlala abashumayeli abantu benkosi esikhule kuliwa lezweni lakithi kaSwayimane lapho ubaba wamacishe wafela khona abantu benkosi abantu bangijomba ngaphezulu bemjomba abantu kanti uchitheke uhome logcwele amadumbe achitheke lapha eyikwakho kuba inhlamvu into eyisimanga kanti bajomba usengaphansi kwamadumbe ufihlekile wathi namacele sengihamba kaSwayimane sala wathi uma ngeke ngiwushiye umuzi wami washiswa konke kwasala ibhokisi lomshado kaMa sabaleka sazoqasha la igcikeni bantwana benkosi nikhona nimanazela ngikhuluma abantu benkosi
inkosi ukuthi le nkosi ayinangingabe mawuhambe uyolungiselela umnyakwenu yalungisana intokazi yenze isifike sivulela abanye endlini yaqala le ntokazi yaqenda yashanela yavubela yenza konke yalungisa konke ilungiselela umlobokazi ozayo ngenhliziyo emnene likhona eManazaretha yalungisa le ntombi bashaya isikhathi kodwa kufanele ukuthenga ama-present yothenga nengubo yomshado yayisithi inkosi ngifuna kube uwo ozohambe ukhetha ingubo enhle kamnakweni wawungaya nje wena kwase kuhamba abantwana benkosi kuhamba uNomasaka wathi ikhetha ingubo enhle yexabise lithi abantwana benkosi wabuya naye wathi le mina impela imfanele ngoba le nkosikazi into enkulu wakujabulisa umyeni wayo yayisibekwa le ngubo kwaba kuhle kwalungiswa lashaya usuku olukhulu wafaka amatende kwaphekwa wezwa kwaba imfijoni kwalungisa ukuthi impela naku sekuyenzeka uyangena umshado omkhulu yakho inkosi yama lapha yalinda yayisithi inkosi zinduna hambani nivulele yandlo wayisegqokisa uNomasaka abantwana benkosi wayisebuma kodwa phela uyambozo ngeveyili hawu mase belapha nasegqoka Nomasaka cha ingubo kamakoti lo uthi inkosi hayi akayifunanga umnakho uthe yimbi le ngubo ngoba ngeke salahle ugqoke wena le ngubo wegqoka le ngubo la wena uzoba impeniso yomnakweni ukholwa kwethu ulo uNazaretha khethwe yimi wenze igqoko lesemvunulo lesaba muhle lithi besekhaya ngiyosina nginethemba ngiyintombi yomNazaretha uyabona umuntu mayinazaretha abantwana benkosi noma ngabona kuthiwa kudlala kudlala amabhola kwenziweni into enkulu kuyendushembe uyazi ukubona inazaretha mshana amahleze ekhaya ethatha imvunulo liyichayi lapha ishiswe yilanga ngoba inhliziyo yakho ngiyibone semgidini nikhona abantwana benkosi yayisiluka le ntokazi abantwana benkosi yayisiza ehamba kahle khululekile andeyinduna kaziyiboni yeza le ntokazi yeza kwase kube kwisihlalo esikhulu laphana la kuzongena khona uQueen wezwe yayisifika le ntokazi yayisime eduze kwesihlalo laphana base bethi abantu iy'nduna zimbula zibuka hayibo ngoba uNomasaka le nduna nkosi kwenzeka ngani iphutha walithanda umuntu ongafanele la ithi inkosi cha uyena impela la wayesema lapho uNomasaka inkosi yayisidonsa umbhobho abantwana benkosi wasameza ngamanye umbhobho yayikhona ngalezo y'khathi isithi namhlanje ngizobonga abantwana benkosi kade ngihluphekile ngithandaza umthandazo wokuthandaza ubaba wami ethi ufisa mangane intombi ekholwayo engathi Manazaretha njengoba lapha noma ngiyogana ningakholwa emzini yamadoda ningabheki ukuthi ngiyothola kodwa ugona umuzi womuntu noma ngabe usukothi ibhodo liyashisa noma ngabe kodwa ugona ngoba ufihla ihlazo lalapha ekhaya ithi namhlanje mlami ngifuna ukufunga le ndaba lesifunga la nomdaka noma umfundisi uMatende ethi ngeqiniso la angasathe esibi kanti intombi engishada namshada ngothando lingakhona ni niseleni matanda Nkosi ithi namhlanje lo bengifuna ukumbona ngibona inhliziyo yakhe ukuthi uyakholwa yini akekho umuntu emhlabeni unkosi azofana nonkosikazi ngoba ngimlinga ngakho konke kwasemhlabeni kodwa akaze angithele ngenyembezi emahlweni likhona eManazaretha Nkosi ngelanga sesikuthele ngenyembezi Nkosi sithethelele Jehova icala ithi wena akafana nabantu bonke ithi namhlanje noNomasaka ngizokubonga ithi kodwa ngaphamba ngufaka indandatho namhlanje noNomasaka ngicela nduna ke nihambe ningibizele laba abantwana ababili abangani bantwana benkosi yakhula
Ngifundele incwadi yabasekhonto kokuqala 13. Sengiyisikhathi sikaJehova abantwana benkosi. Kodwa engukela abantwana benkosi ongathi lapha eManazaretha singangemkhohlisi uShembe eManazaretha. Amen. Shembe simthande ngeqiniso. Bantwana benkosi uNkulunkulu akalali ekhathalela impilo zethu. Nikhona eManazaretha. Akalali lo Shembe manje. Fundeleni lencwadi bantwana benkosi. Washada uNomasaka seshada wesibili. Zase ifika lezi ngani ithi inkosi uyembona lo mfana noMasaka na. Uthi indaba ethi angimazi uthi umfana wakho wazi kula ngaye lo. Uyena ozohlala ehlana beyinkosi makwenze uNkulunkulu engibiza masinyane. Wathi uyibona le ndodakazi yakho leke. Ngathi uShembe ngasifa ukukholo kunjalo bantwana benkosi. Hayi ukukholo kokufuna izinto. Lo Shembe bantwana benkosi asimkhonze. Asingamkhonzi ngoba asimkhonza noma ngabe simo sinjani kodwa simkhonze bantwana benkosi. Uyabona ngikhulume lapha nje kwaloliwe bantwana benkosi ke. Ngathi nje inkampani nje idayiselwa amashayina. Asizeni unyazini sivale lento bancane. Ngibathathe ngoJulayi odlule ngeza la ngafika no captain beshaye inhlendle zonke zakaloliwe. Manje fika la safika salicebe idimoni inkosi la mansela lapha emarine service. Sebebuyile ke sebengene lapha ePier 1 kade ngifike nabasebenzi. Ngathi ngiyabona abasebenzi ngonta kwenene ukuthi sizawa asicela ubaba eze lapha kwa Transnet ngaphakathi emsebenzini. Sengikhulume nezikhulu zonke zeqhweba ngaphakathi. Banikele nje manje abasebenzi imali iyasondela impela ngiyabona izophuma inkomo ezu20 zokubukela unyaza ayibonkosi. Ngiyalekelele inkosi angifuni ukufa inkosi ungafikanga lapha inkosi waloliwe. Ngoba uShembe umthume ngesizathu abantu benkosi ngivalo bona ngena abapostoli yonke into lapha yonke into kufika kuthiwa lethu unyazi. Ngifuna kuthiwa lethu. Ngithe ngosho ngamabona bothi sebephakathi ngithi unyazi uma ungaqhamukala. Angihlaleleli Manazaretha. Yeza bangcwele. Ngisaka uNkulunkulu ugcobe ngalesi sikhathi Manazaretha. Awungondi njani wena? Uyakhazimula ngapha bethe emshwade. Ngishime ihamba ngamadolo mayibona unyazi. Awumuhle nyazi lezulu. Siyacela inkosi singiseba afana bakho basebancane sazola Shembe onqamu kamatheki inkosi. Sibela nje unyazi bantu benkosi ngoba uyena uNkulunkulu esithenjiswe ngayo ayibona inkosi. Kodwa ngithi asilungise inhliziyo wonke ngoba ungazange unthande unyazi uthande nakusasa Manazaretha. Niyeza nibangcwele. Amen. Ahlale nonyazi awuyithathe le ncwadi baba. Ngathi isikhathi kaNkulunkulu. Noma ngikhuluma ngesilimi sabantu nezezingelosi kodwa ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezayo nensimbi encencethayo. Esaqhubeka ukushumayela ngicela ukuyisho lento manje. Leli ibandla lokuhlupheka leli. Ibandla losizi. Lapho abantu benkosi sikhethwe ngemndeni ukuthi asizobakhonzela laba bantu. Ngeke ngathatha imali abantu benkosi encane nje e1500. Ngeza la inkosini ngakhuluma ngenhliziyo kodwa kubaba ngathi inkosi ngiyaxhawula. Ngile ngibuka njalo nina nginyathela khona kuvuka uthuli nginyathele kuvuka uthula baba. Yini lento Shembe leyenzeka la? Likhona eManazaretha. Amen. Ngase ngifaka lo mnikelo. Ngathi kodwa inkosi ngiwenza imbuzi. Kodwa abantwana benkosi ngibonga ukuthi uthe uma uvala umhlangano wathi umkhulu wamntana mvulele ukuthi ungahambe uyohlala ekhaya ulinde ngoba ucelile. Ngithe ngibona kwakuqhamuka indoda ewukhokho wami ihamba nendoda engayazi. Ithi kini uyamazi lo ngithi angimazi. Uthi lo ubaba wami lo. Suthi ubaba kakhokho wami. Ithi lo muntu wafe necala wayensizwe yishinge udokotela abantu. Umuntu uma udokotela abantu wenza konke ke niyazi Manazaretha. Maye sefika ngalufika waboshwa nalezi ikhwama zakhe uhlezi kuwe njengamanje. Ithi kana umuntu ufuna umgeze. Nikhona na Manazaretha. Ngiyabonga nyazi lezulu. Ungazi ufufele emgodini bantwana kwasumkanti umbetho umuntu wafe boshiwe.
Ngiyakubonga Nkosi yamakhosi ngoba nginikele kuwe Nkosi yamakhosi awusungiveza lo muntu. Nkosi yamakhosi woza nencwadi baba. Engabafundi kodwa bengithi ngikhuluma kule ncwadi kodwa benkosi ukuthi masiza uNkulunkulu kodwa singasebenzeli udumo nokubuka kwaNazaretha. Noma ungathenga iveni noma ungathenga itruck lokulayisha impahla kaNkulunkulu ungasho udento wenze ukuthi ufuze ukubuka ngabantu. Ngoba umsebenzi wazomnikela ukuthi uyasebenza noma ngabe usufile ukhuluma ungasekho usingasebenzeli udumo abantwana benkosi. Woza baba. Noma nginoprofetha ngiqonda imfihlakalo yonke nokwazi konke noma nginokholwa konke ngokuba ngisuse izindaba kodwa uma ngingenalo uthando angiyinto yalutho. Nkosi kubusise baba. Bantwana benkosi ngithatha phansi ngifisa ukushiya lokho. Ngiyohlabelela umfundisi umlungwane la. Ethi lolu thando lojulile alona mandla ngemuva alolu Nkosi yamakhosi yazwi lezulu ubungithumile Nkosi bomntwana Nkosi omncane. Iyacela Nkosi yamakhosi ukuba sikhumbule shembe singafeli ehlane Nkosi sifele kuwe. Ngoba Nkosi uthande sinalo Nkosi lukuwe kuphela. Iyafisa Nkosi yamakhosi ukuthi njengoba uNkulunkulu ma esenyakaza kulezi indaba Nkosi uNkulunkulu angiqoqela umndeni wakithi Nkosi sikwazi ukuyigeza Nkosi le ndoda. Ngoba ubona kuvuka uthuli nje emhlabeni nasezulwaneni zonke. Kanti sekuvelile Nkosi siyabonga shembe ukuthi usuzilazele. Iyakhuleka Nkosi nakahlali phansi. Awu baba uthando wasishela nakaswayimani namanje Nkosi sabajaso. Asihlezi Nkosi asilele. Isizulu ke Nkosi sithi indoda ayigwazwa ngomkhonto wodwa. Awu siyacela Nkosi yamakhosi nyazwi lezulu. Akukhala ngisho abaprostoli baba. Lezangoma baba ziyakhala. Zithe mfundisi uzisiguqela ke. Awusibonile indaba enhle awuluhlu nyazi maNazaretha. Uyahle manje uNkulunkulu wethu nje mangcwele ke. Ngikhuluma ngoNkulunkulu ogcobe mina maNazaretha ke. Nkosi siyacela Nkosi ubusikhumbule baba noma sinamacala sinezona shembe. Kodwa Nkosi ukuthi Nkosi uzehlomane Nkosi. Siyojabula Nkosi kusene kuzuleko. Amen. Siyabonga amazwi amnandi sephiwe umfundisi wenkosi Inkosi izimbusise.